Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayaan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Perlu ipebetahkan kami, maka silakokan lakon persadaan sibadia nutup pekan penata layanan tahun 2020 sada. Turang rasnina minggu enda emo minggu epipania si pempatkan ija kemuliaan di bata teridah ibas kegeluhan manusia. Kita enda mesurat ni Kristus si dilo gunan cidahkan kemuliaan di bata arah perukuran pengerana pendahin ras perbahanan tanang rangi temanta manusia. Kita ipahaga di bata alumakekan kita selaku pribadi bagi perpulungan jadi inganan cibalkan pasu-pasuna. Dengan jadi dalam di bata mereka pasu-pasuna mandoni indah. Mari dagi kita sembah mandi bata, ibas kebak tinta indah, perpulungan tedis. Si puji Tuhan, aluras kita rende arah kitab mendendenta 150 sada. Ibas gelar di bata Bapa, sinopa doni enda ibas kiniulin. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, singajarkan kekelengan manbandu. Ras ibas gelar kesah sibadia, sinuratkan karena perhatian di bata ibas pusuhndu. Merialah ukurndu singidah kemuliaan di bata ibas geluhndu. Jana setidahkan kemuliaan ibas kegeluhan si tep-tep wari. Damelah si kerajangandu sireh dahi Tuhan. Amin. Kelengi di bata artina patuh man perintahna. Perintah labo berat. Sada Yohanes 5 ayat 3 nats info kasionta. Rende kita ibas kitab nenden nomor 188. Temanku
kemuliaan di batanta terida ibas krina tinepana. Ia tangkena pe kita ngalokan kemuliaanna. Arkitekan mahagakal kita ilebe-lebena. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Perpulungan dipersilakan kundul. Muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan di bata, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku. Muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan di bata, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku. Keleng ate di batanta teridah ara Yesus Kristus, silam pertahankan kinyagaan ras kebayakenna. Tapi ipohagana kita alu keterukan ukur, kemusilan ras kematenna. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan di bata, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku. Keleng ate di batanta teridah, ia makikan kita jadi dalanna nehken pasuna mandoni enda. Terpujilah Tuhan rasa lalap. Muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan di bata, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku, muliakanlah, oh tandingku, muliakan Tuhan di bata, oh tandingku, muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, oh tandingku. Ngingat keleng ate di bata simpahaga, sinegu-negu dengan sinebusi kita. Marilah sirgargari pusuhta ilebe-lebe di bata, si bengketi paksa tenang. O Tuhan, kemuliaan du lanai terida ibas kegeluhan kami. Biak si mahuli singgo isuan kendu bas kami laturah.
perbahanan kami lanai nuduhkan kami anak-anak Ndu. O Tuhan, ngaku kami karena kesalahan kami, alam mimin salah kami. Kegeluhan kami sedang alu biak-biak si jahat, nalukan biak-biak si mahuli, singgo isurat kendu bas pusuh kami. Gedap kami ibas dosa, serbanca kami biar jumpa raskam selaku Bapa. Megati kebiaran geliami kegeluhan kami. Serko ibas pusuh kami serbahanca la terbegi sorandu, sing lebuh kami muli kempak kini ulindu. O Tuhan, ngaku kami karena kesalahan kami, alam mimin salah kami. O Tuhan, ngaku kami karena kini ngasupen kami jadi surat du ibas gereja, rumah tangga ras masyarakat, kini ganjangan ukur kami erbahanca salih rupandu semelias, ibas kami jadi ayu si merawa, megati ipetingkan kami kesenangan, rikutkan doni eda, asangken persadan kami raskam, sie erbahanca papak kami, ibas kerina dahin silakoken kami, o Tuhan alam mimin kami. O Tuhan, biarkan kami dalam doni si bagaikan kami, segedang wani kuskas kami guna kebutuhan kami, sirbahan cala naidan kami kaya kesibukan dahin kami, rebahan lupa kami karena kewajiban kami, mencilahkan tempas dosi ibas kami, ibas perbahanan kebutuhan itu diindah. O Tuhan, selaku anak-anak gereja, kami pemegati lancidahkan kemuliaan Tuhan. Usuren kami italukan kini dan kami sidem alu sura-sura doni eda. Kini ganjangan ukur kami encedai kini teken ukur si enggo icidah kendu man kami. Sirbahanca geluh kami lanai mekerja. Tuhan kelengilah kami. Si bengketi paksa tenang. Guna tolong ngejapkan dosa-dosa anta rende kita. Ibas kitab Nenden nomor 200 sada. Perpulungan Tuhan, persilakan tedis.
Selaku perseruhan di bata, aku nehkan katana manbandu sing aku ken dosandu. Nina, marilah kam kerina, mulilah man bangku. La atiku kam gelu ibas dosa, kamu anak-anak si ku kelengi. Tedah kal atiku kam rehman bangku, guna ngakukan dosandu. Kelabanci ku bersihkan, tempasku silit ibas kam. Bagi akun dube nepa kam. Ibas kam go ngakukan dosandu ku alami, ras ku berikan mulihi kepercayaan manbandu. Ku salihkan kebiarandu, jadi keriahan ukur. Amin. Arkiteken dosandu nggo ialami, mari si puji Tuhan. Alu ngendeken kitab denden nomor 76. Silakan kundulkan perpulungan Tuhan. Kata di bata bagian si pemena ibas Injil Markus pasal 1 ayat 10, 4 ayat 20. Baginda kata di bata si tertulis. Yesus ndilo 4 kala penjala nurung. Kenca Yohanes peridikan i penjarakan, lawas Yesus ku Galilea. I berita kena berita si Maria sirehna ibas di bata narinina. Enggo seh paksana maka rehmo kini rajaan di bata. Jeralah, cana teklah nendangi berita Simria. Sanga Yesus erdalan arah tepi danau Galilea. Idahna 2 kala penjalan nurung sanganan jala. Kelarna Simon ras Andreas, duana ia sembuya. Nina Yesus man si 2 kala mari ikutkan aku. Maka kuajari kam jadi penjala jelma. Minter itading kena jalana jana ikut kena Yesus. Landausa Yesus erdalan idahna 2 kala sis ersembuya. Emo Jakub ras Yohanes anak Zebedeus. Sanga nikapkan jalana ibas perahuna. Minter idilo Yesus duana. Maka itading kena bapana Zebedeus, ras kala upahan, ibas perahuna jenari ikut kena Yesus. Ketuahan kala simegikan kata di bata, dengan simake kenca ibas geluhna si tep wari. Haleluya. Haleluya.
Mari sepesikap ukur ta ras kita toto guna nekahkan kata di bata sejadi bah nol bata bas wari minggu enda ertoto kita. Bujur Tuhan isakan kami manbandu sebab kerina kami ngobanci pulung raduras lako nekahkan katandu di tengah-tengah gereja andu ras bas ingan kami masing-masing. Enggoi sikapkan kami pusuk ras ukur kami. Emaka ngerana kam alu kuasa anduman kami. Gelah kata andu Tuhan jadi kegeluhan man kami. Emaka pegegehi kami kerina. Gelah ngasup kami gunandatkan surah-surah sirah nabas kamnari. Gelah idalankan kami kata andu'e tengah-tengah dunia. Kemakendo pasu-pasu kam pasnahkan kata andu. Bagempe krina perpulungandu. Ipasu-pasu kam gelah alu bage jadi kemalaman ati man kami. Enda krina pindo kami ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Kata di bata, si jadi bahkan khotbah ta bas minggu enda, ibuat ibas kitab padan sindekah nari, ema Juna, pasal 3 ayat sada sekubas ayat 10. Juna 3 ayatna ayat sada sekubas ayat 10. Kogekan kata di bata enda man banta nina bagenda. Juna ngikutkan kata Tuhan. Reka kata Tuhan pedua kalikan man Juna nina, to lauslah ku Niniwe, kuta simblin janah momokenlah man anak kuta kata si inggo ku peseh man bandu. Maka ikutkan Juna kata Tuhan, laus ia ku Niniwe. Kuta Niniwe sekal belinna. Maka teluarir dalan nage, maka terbentasi. Benakan junar dalan arah tengah kuta janah kencar dalan gedang-gedang wari, momo kena nina 40 wari nari, kernepken me kuta Niniwe. Anak kuta Niniwe tek man kata di bata. Maka tetap kena, maka krina harus erpuasa dengan make uis guni subuk kalak si meganjang pangkatna bagepe si metrukna tandana ia enggo jera krina. Kenca bagi raja Niniwe karena sie nusur ia ibas kursi kini raja nanari tangtangina jubahna jenari ipakena uis guni maka kundul ia ibas abu. Isuruhna gelah imomoken man kalak Niniwe bagenda. Enda perintah ibas raja ras pegawai-pegawai nanari. La banci ICP man kaipe, krina jelma bagepe asu-asu simbelin ras sekitik. La banci man, la banci minum. Krina jelma harus make pakaian guni bagepe asuh-asuhan. Sekalak-sekalak harus tutus ertoto mandi bata.
jana itading kena lagu langkah na si melket, dengan i pengadina perbahanan na si jahat. Mbera-mbera salih ukur di bata, mbera-mbera olah naik atena nembeh, maka olah kita mati. Iidah di bata kai silakokan kalak ndai. Idah nape maka lanai ia ngelakokan perbahanan si jahat. Maka salih ukur di bata, janah la surung iukumna kala amin nape enggo ikata kena iukumna atena. Seh ngayak jenda kata enda. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus mejuah-juah selamat wari minggu man banta kerinana amin japa pikita kerinana janah nina runggunta ngawan GPKP barung kersap klasis kabanjai sukarame salam sehat ras mejuah-juah man banta kerinana. Senina sturang nguraduras kita dengkakan kata di bata ibas minggu enda. Arah kitab Juna pasal 3 ayat 1 sekubas ayat 10. Stuna kitab Juna enda lanai bo asing man banta. Anak-anak ta sekolah minggu pe enggo hafalna cerita kerana Nabi Juna. Raslit nge den sindekan anak sekolah minggu ta lirikna nina bagenda. Yunus di perut ikan bam 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 angkana krina ceritana. Isekin Juna. Juna sekala nabi si ipilih Tuhan i Israel utara nari. Si isuruh Tuhan ka berkatku Niniwe guna ngatakan karena kesalahan ras kejahatan si ilakokan anak kuta Niniwe. Ibas pasal sada ayat sada ras 2 nina bagenda. Sekali mekata Tuhan manabi Juna anak amatai nina. To lawaslah ku Niniwe kuta 9 jenari katakan maka kuta enggo salah sebab krina kejahatan na tangkas man bangku. Endam nina dibata manjuna. Kaikin kesalahan anak kuta Niniwe. Si perlu lebih siteh kuta Niniwe. Kuta Niniwe si Nyanisa pendudukna arah kesusuran Ham. Adik singetkan Ham singet minter makap Sinuh. Anak Sinuh lit telu Sem Ham Japet. Anak Ham lit gelarna makap Kus, Mesir, Libya, ras Kanaan. Maka anak Kus lit gelarna Namrud. Namrud enda ia manusia si pemena idonia enda jadi kalak simbisa. Dahinna perburu simrawa.
ia mesimanteki kuta Niniwe. Enda panci si oge. Ibas si idah ibas Kejadian 10 ayat 6 sekubas ayat 10:2. Tapi ibas kitab Nahum sada ayat 10 sada bagepe pasal 3 ayat sada ije isingetkan maka ibas Niniwe enda narima rehna kalak si jahat nakal surah-surahana. Si repekat ngelawan Tuhan. Bagepe kuta enda kuta pemunuh. Si perguak ras dem alu erta rampasan ras perampokan. Kuta Niniwe enda. Kujeme juna isuruh Tuhan. Guna ningetkan kesalahan silit bas kuta enda. Ras kejahatan silit bas kuta Niniwe enda. Engkau tangkas man Tuhan kai kejahatan sila kau kena. Bagepe kesalahan si ila kau kena. Maka di batar surah-surah lako nombangkan kota Niniwe enda. Sope lengak denga iradaskan. Di bata mereka kesempatan man Niniwe. Gelah banci bertobat. Isuruh majuna erberita ku Niniwe. Bangunna ni kepekan juna labo lawas ku Niniwe malah ku Spanyol. Embas pasal 102 si ida. Ibas perjalanan naik kapal terjadi sila bagi ukur. Engkai maka nilah juna bas perintah Tuhan nari sebab lid prinsip juna maka keselamatan isahkan man kalak si Yahudi, sedangkan Niniwe non Yahudi. Maka layak berkat ku Niniwe. Kaisi terjadi ibas peristiwa kapal. Tuhan erbanca reh angin ers ombak si debana. Gendekna akhirna iban tikam tanduk. Sebab kina ngoi suruh ertoto bindo penampat man Tuhan. Kai penjebab erban salah. Isi salah bas kapal ndai. Akhirna juna ngaku erkitekan kesalahan nama maka reh situasi sebagai rupana. Maka mindo juna benterkan aku kulau gelah ngadi angin enda harus ombak enda. Bagendam nina juna. Tanda petik ngenda tapi JP dakam sidah dungna seisi kapal dai enggotek man Tuhan. Ibenterkan juna kubas lau seh dekatna telu hari telu berngi. Ibas beltek nurung dai ertoto juna. Ertoto mindo penampat man Tuhan. Dibata megiken pertoton juna. Maka iutahkan nurung majuna kubas daratan. Kenca iutahkan nurung juna ku daratan. Maka reh kata Tuhan pedua kalikan sue ras pengoratan tak indandai. Nina to ku Niniwe kuta simbelin jana momokenlah man anak kuta kata si enggo ku peseh man bandu. Maka ikutkan juna kata Tuhan. Berkat ia ku kuta Niniwe. Kuta Niniwe sekal belinda. Kota Simriah. Metropolitan. Isingatkan dari jenda. Lid teluari perdalinan. Guna niar kuta Niniwe.
perban belangna kota Niniwe enda. Ermomoma juna nina 40 warinari ikernepkan makuta Niniwe. Megi berita si ipeseh Nabi Juna arah kata dibata man anak kuta Niniwe. Kai respon anak Niniwe. Anak kuta Niniwe tek man dibata. Raja petek. Maka isuruh krina lako erpuasa make uwis guni. Termasuk kubas asuhan nabi. Cenari raja ngatakan, merintahkan, gelahna sekalak-sekalak harus ertoto mandibata. Ita dingkena lagu langkah nasi melkat. Gelah mekuah ati dibata. Gelah salik ukur Tuhan la surung iukumna kita. Ertoto krina kala enda. Endam arah kata enda sida. Senina ras turang ibas kekelagan Tuhan ta Yesus Kristus. Arah kata enda lit piga-piga si perlu jadi perenungan man banta. Si pemenah ulah mengulangi kesalahan. Olah siolihi kesalahan si engkau pernah silakukan. Lid sada syair lagu nina katana bagenda. Kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan kau Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, katakan sejujurnya. Jangan bersandiwara. Arah kata enda ningatkan man banta. Kuga juna syair lagu enda pe jadi perenungan man banta. Juna lah sempat 3 kali pe, sekali saja pe, ngolit penyesalan bas ia. Maka bas penyesalan ni ertoto ia, lah sempat 2 kali, lah sempat 3 kali. Minter terjadi pertobatan, menyesal ia. Maka reh kata Tuhan si 2 kali kan manbana. Minter ia taat berkat ia kuniniwe. Endam si perlu manbanta pe. Si pedua kan sangat juna erberita si ipesekna emekap berita sirkna ibas di batanari. Sengget juna. Sebab krina anak kuta Niniwe
bagempe ras raja minter bertobat. Seninas turang pertobatan icidahkan arah perubahan sinyata. Pertobatan. Raja minter merintahkan gelah na erpuasa ras resabinkan guni. Berbalik dari tingkah laku si jagat nari, kempak si mehuli. Lid telu hal si perlu si camken guna jadi pertobatan. Landasan guna jadi pertobatan. Si pemena kesadaran akan kesalahan. Sadar kita salah dah. Setah kai salah dah. Si pemena. Si kedua akan keinginan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadilah cukup hanya kesadaran penyesalan ngeca. Tapi lid keinginan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Si peduakan. Si petelukan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Sidah terjadi ibas kota Niniwe. Terjadi ibas kegeluhan tah, maka lid terjadi perubahan ibas kita. Endam si peduakan. Tentunya mabai kita arah si telu halenda menuju kubas pertobatan. Si petelukan pertobatan terjadi ibas kuta Niniwe enda. Erkiteken inisiatif Tuhan sendiri. Erkiteken perkuah ate di bata. Sebab labo ate di bata kita bene ibas dosa. Tuhan sendiri reh kukutan Niniwe enda. Lakonakan katana. Si ipakena alatna. Emakap Juna. Anak kutat Niniwe megikan kata di bata. Ibas begikenna kata di bata. Ijema terjadi pertobatan. Jadi pertobatan lah mungkin banci jadi lid adalah arah megikan kata di bata. Kita enda pilih Tuhan guna nahkan beritana. Radukan kitab Injil ibas pengogenta ibas kitab Markus Ndai. Tuhan bebas milih si pakikena jadi alatna. Andreas, Petrus, Jakub, Johannes lakonakan katana. Kita enda kama genduari pilih Tuhan. Sue ras kemampuan tak kita idilo Tuhan. Endandai skala penjala nurung. Mari gelah kuajari kam jadi penjala jelma. Kita pegenduari idilo Tuhan. Mari kupakaikan kam ya Tuhan. Kuga responta. Arah litna kita berita karena kata di bata terjadi perubahan. Adi oge seterusnya tekes enda. Maka bas paksandai kalak singaloken Tuhan lit buena 120.000. Luar biasa luar biasa. Maka saatnya kita berita gelah bacin terem kalak ngaloken Tuhan. Tuhan radukan temantas bas minggu enda
perkuak hati di bata mereken kegeluhan. Endam temanta, perkuak hati di bata mereken kegeluhan. Jadi tentang keselamatan, ibreken man banta krina, gelahna kita ngalokan Tuhan. Jadi senina turang ibas kekelengan Tuhan, marilah arah kata enda, lajar kita gejapkan maka keselamatan ini secara universal, si ibreken di bata atena mandoni dan kelengitin pana kita jadi alatna. Amin. Ras kita toto. Ngo ialokan kami katandu Tuhan, bujur ni kami bandu. Bagaimana kepeken kam encidahkan dirindu mandoni da rasman kami. Pilih endu kami guna erberita si meriah. Gelah panci terjadi pertobatan tengah-tengah dunia. Kalak Niniwe si jahat, tapi berbalik ia arkiteken i bagi kena kata Tuhan. Tuhan keleng atindu lalap isakan kam man kalak singgit megikan kata andu. Maka pakaikan kami jadi alat ndu guna neken surah-surandu ibas doninda gelah itandai doninda kakam Tuhan emakap di bata sidem alu kuasa. Bagem Bapa kui kam kami bas nekakan katandu sebab roh kami ertoto ibas gelar Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami manusia singgelu. Amin. Maka ibas minggu enda silaksanakan melakon persadaan sibadia kenca kita seminggu dekahna guna ngikuti pekan penata layanan ta. Mepaksana kita mengketi lakon persadaan sibadia. Maka kugaikan liturgi lakon persadaan sibadia guna nutup pekan penata layanan ta. O senina rasturang ibas Tuhan Yesus Kristus. Genduari si mengketi lakon persadaan sibadia. Kenca kita sada minggu ngikuti pekan penata layanan. Gelah penataan gelukta, erta-ertanta, ras pendahinta, rak ulina, ras ngena ate Tuhan. Arah lakon ni dapat ate Tuhan reku tengah-tengah ta, gelah ertegukna persadanta ras ia. Bagi si tersurat ibasada Korintus 10 ayat 10 nina. Asumsi inem lau anggur tare calung singgo ipasu-pasu. Alung atakan bujur mandi bata. Makin nuduhkan maka kita dat bagin ibas darah Kristus. Janak asumsi cepik-cepik roti guna ipan ras-ras. Makin nuduhkan maka kita dat bagin ibas kula Kristus. Arkitekan sada ngeroti maka krina kita aminna pe enterem sada kulang sebab krina kita dat bagin ibas roti si sada krina sinasalit di bata jadi kenca janak manusia ibri di bata guna ngusahai ras jaga isya. Tuhan Yesus engkau mati dengan engkau keke lakon nebusi manusia perdosa. Ras empebadiakan krina sinasalit
guna kemuliaan di bata. Alu bagi gegeh kengasupan ras kesempatan ibas manusia ngolit guna engkelengi Tuhan di bata ras temanna. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu menghuli guna si ajar-ajaran alu kepentaran, guna si keleng-kelengan si alam-alam mensalah, guna rende ras ngatakan bujur mandi bata, gelah kita jadi manusia dewasa. Dagi entah kagak ibahandu, subuk ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahkanlah ibas kelar Tuhan Yesus, jana ngatakan bujur mandi bata bapa arah ia. Dalankanlah sienda krina alu tutus, gelah krina kalak ngidah kemajundu. Enda masingen na ate di bata ibahandu ibas geluhndu. Selaku kam kalak si enggo ersada ras Kristus Yesus. Tetap kali dage kaman roti, janah minum tare calung I beritakan kam kematian Yesus guna keselamatan manusia. Bagi I persingeti Yesus kita, gelah tetap ersada ras ia. Ngeluh guna kemuliaan di bata. Jadi ajar-ajarna ras daikan dagin si menghuli mendalankan keadilan ras kebenaran, neken berita perdamaian, ngerunggui alu bujur, nampati kalak si tertindas ras mesra baban geluhna. Minpin alu menghuli, redahin alu menghuli ras ertanggung jawab. Alu bagi di bata ermulia, janah damai si kerajaan ta. Arus dage ngujibana lebih sekalak. Rikutkan penungkunan, sisahkan man bandu. Tedislah kita, janah aloi penungkunan enda. Si pemenang. Ngaku ngekam, maka krina silit ibas kam. Rekna ibas ibata nari, jana erpadan kam, maka ipake kendu bagi singena ate di bata. 2. Tek ngekam, maka Tuhan Yesus kap juru selamat doni indah. Jana erpadan kam maka ngeluhkan geluhndu bagi singena atena. Dengan git kam beritakan berita si meriah ni Tuhan Yesus. 3. Erpadan ngekam maka kesasi badia guna jadi penampat ndu. Janah erpadan kam encidakan ulih kesasi badia ibas geluh ndu si tep-tep wari. Adi tuhu bagi atendu, nindulah sekalak-sekalak tuhu bagi ateku. Tuhu bagi ateku. Marilah ras-ras kita ngakukan kini tekenta, radokan krina kalak Kristen ibas krina paksa ras ingan idoninda. Nita dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nas tunggal Tuhan ta. Si jadi ara kesasi badia. Tubuh idur sing udah-udahan, si sok liaman tergelar si Maria. Singana nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang. Mati jenari ikuburkan, nusur kuas doni kematian. Peteluarikan go keke ibas si mati nari, nangki ku surga. Perkunduruna arah kemuhun di bata, Bapa sidar sibar kuasana, jenari renyabat. Ranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesasi badia, canalis ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula,
kegeluhan sira salalap. Amin. Aku enda persuruh di bata ibas dahin enda. Canak erpalaskan kata di bata ngatakan man bandu. Aku tetap negu-negu kam, dengan mesuri kam alu si mehuli. Kubahan kam tetap megegeh ras mejuah-juah. Kam desken peken sila kurang lau. Desken sumbu lau sila pernah kerah. Bagi nina Tuhan man bandu kerinana. Amin. Bancikam kundul. Sikap kita rendah kita, kitab Mendenta nomor 447. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan ibuat nama roti i cepik-cepikna iberikan nama najar-najarna nina buatkan
eda makulangku si breken mangunandu. Buatkan enda makulangku si ibreken mangunandu. Buatkan pankan krina Taresya. Enda makulangku si ibreken mangunandu. Lakokanlah bagi guna peringat ingatan nandangi aku. Pankan enda makulangku si ibreken mangunandu. Lakokanlah bagi guna peringat ingatan nandangi aku. Bagi kamu pe kencak ngolah man ibuat nama calung ikata kena bucur idudur kena nina buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku sini iamburkan man gunandu. Buatkan krina Taresya calung enda padan simbaru ibas darahku sini iamburkan man gunandu. Buatkan inamkan krina Taresya calung enda padan simbaru ibas darahku sini iamburkan man gunandu. Lako guna pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tetap kali di inem kam. Lako peringat ingatan nandangi aku. Oh Tuhan, sangap kalak sinembah man bandu alu rende. Kini ulindu nal sali gelukna. Usekan min kelang atendu man kami tiap pagi-pagi. Gelah kami banci meriah ate dengan muji kam. Kidekah geluh kami. Ibas persadanta ras Yesus Kristus. Ipeke di bata kita ras Yesus Kristus. Janak ia setia kap. Tetap icikapna perjanjinda. Alu encidahkan kelang atena si tetap mankrina kalak si kelengi ia. Ras singikutkan pedahna. Amin.
Maka genduari bersikap kita gunakan persembahan ta. Ibas minggu enda 2 kali sisakan persembahan ta arkitekan kita ngikuti lakon persaudaraan sibadia. Si bagikan kata di bata si jadi palas man banta guna ngatakan bujur. Johannes 3 ayat 16 nina kata anak baginda. Sebab bagi pengkelengi di bata doni indah, maka ibre kena anak nasi tonggal gelah olah bene ise pesitek ibas ia, tapi dat kegeluhan sira selalap. Tupung sisakan persembahan ta, ras kita rende, ibas kitab nendenta nomor 15. Artoto kita karena persembahan ras doa siapata ras kita artoto. Bujur Tuhan isakan kami kuadap ada pendu ibas paksenda ngobanci kami ikut muat bagin lakonakan persembahan pengatakan bujur kami kukam. Ema bagi bo si merim si mehuli singena yakap kam. Ema ka alokan persembahan nenda jana ipasu-pasu Tuhan. Bahkan maka arah enda pe banci ermulia gelandu sibadia dengan erbarna beritandu simriyah ibas doninda ajari gereja andu mage kenca gelah terpuji kam cenari Tuhan toto kami resmindo kuadap ada pendu kam lah masu-masu pendahin krina anak-anak ndu gelah arah Tuhan banci ialokan anak-anak ndu pemeresir nabas di batanari simpar igajab kena tentu rublin ngasup ia ngatakan bujur man Tuhan. Bapa seringan basurga. Ertoto kami Tuhan. Pasu-pasu kam krina
perpulungan do. Janah kam mereken kesehatan, terlebih-lebih kam simpedau kerina kuasa silangana atendu, ibas kami nari karinana. Jenari totokan kami, kerina singgo ikut muat bagin, ibas kebatin minggu enda, pasu-pasu Tuhan, bagempe si ikut muat bagin, ibas kebatin enda, si pakikan kam jadi alat ndu. Emakap organis song leader kolektan sibas persikapan kerina i pasu-pasu Tuhan. Tambahi pemata gegeh gelah rengasupna ia Tuhan guna menatalayankan bagi singena atendu ibas pelayananna ibas rumah pertotondo. Ertoto kami nandangi pemerintahan kami mulai tingkat pusat nari terus kubas daerah i pasu-pasu Tuhan gelah alu bagi bancipe pemerintah kami ngasup ia mensejahterakan masyarakat ijagia kami tading karinana. Terlebih-lebih ibas menghadapi situasi virus corona enda Tuhan. Toto kami kam si masu-masu daging kula kami gelah la bengkat virus enda man kami. Jenari totokan kami ibas ngolitna vaksin si isakan Tuhan. Piga-piga ngalokan vaksin enda. Mulai ibas tim medis nari rasajan pemerintah karinana. Ipa supa-su kam si kerina Tuhan. Gelah banci erdalan alu muhuli. Cana ibas sepi terpuji gelar lusi badia. Tuhan mekuah dagia tendu. Ertoto kami Tuhan nandangi kebutuhan anak-anak ndu kerina. Ibas paksana Tuhan paksa enda kerina anak-anak ndu. Nakkan pertotonna serah khusus kuadap ada pendu. Tuhan bagikan kam ia bapa bas pertotonna. Seken kamlah Tuhan si menghuli manbana. Jadilah pratendu bas anak-anak du karinana. Bagem bapa ibas ujungi nak kami kentisik nari kebatin nenda. Tuhan tetap bas orang dan desen kami geluh kami kubas tandu. Pasu-pasu ras kawali kami gelah alu bagi Tuhan. Bas ware dape damendu reh tangkasna idah kami arah kai silit idah kami bas kegeluhan kami. Endam bapa mindo kami gelah menjuah-juah kami tetap ibas kami ernalem man bandu saja. Bujur Tuhan ibas kam ngomasu-masu ibas kami rebahan kebatin minggu enda pasu-pasu kam runggun GBKP barung kersap endape. Ibas Yesus Kristus roh kami ertoto kuada pendu. Amin. Asaban Cina skenari undang kami mari raduras kita kerina tedis. Sisekan perpadanan man dibata. Kesah sibadia ngonuratkan perhatian Tuhan ibas pusuh ndu. Uga dage perbahanan ndu. Ateku jaga surat ibas diri, perukuran ras perbahananku. Kucidahkan memberita mandoni enda, gelah ermulia lebih-lebih di bata. Di bata bapanta ngangkat kam jadi anakna. Janang enggo membersihkan kam alu darahna. Gelah banci kam meherga, ia ada pena. Uga dage nindu. Selaku imam keluarga, ateku cidahkan perbahanan si menghuli, alunehkan kekelengan di bataku sekelewet, tandana aku enggo itebus. Ateku tetap terpengandas man Tuhan rasa lalak, jangan mencidahkan kemuliaan di bata ibas kerina dan warga. Erpadan guna mempersembahkan kula, ukur ras tendingku, jadi perkakas di bata si engkelengi aku, gelah teridah kemuliaan Tuhan ibas kini gudanku. Kami, oh Tuhan, adik kerina kami tetap ernaleman badu, labanci kami kemalun ibas doni ini. Guna mempeteguhi perpadanan tak mandi bata, rendah kita kitab dendenta 212.
kita bagi ajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan man ajar-ajarna ninta dagi alu ras-ras melas kenca. O Bapa kami si surga, gelar lu ipabadi amin. Rolamin kini rajandu, selami pratendu bas duninda bagi di surga. Berekman kami akan cukup bas waris nak indah. Alamilah salah kami, bagi kami salah kala empat kami. Alamin kami Bapa kambas percubaan, tapi ulangilah kami idus ilat nari. Sebab kamu simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dergahna. Amin. Sekita kubas pengutusan, ras ngalokan pasu-pasu bas di batan hari. Bangkatlah kubas kegeluhendu si tep-tep wari, cidahkanlah maka kam surat ni Kristus, radu ras kemulianna, ku tengah-tengah doni indah. Guna si, alokanlah pasu-pasu, idur di bata nari. Kekelenganku la ersibar ngarak-ngarak geluhndu. Ku kawali kam, ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam, sindalanken singena atiku. Aku jamini ras nikapken keperlundu. Lakam kekurangan, jana aku tetap raskam seku kedungan zaman. Amin. Pujilah Tuhan si Badia, puji perbahanan nasib bisa. Embus suling terompet, cawir ban sorana, puji Tuhan si mada krinati nepa. Suraklah odoni karina, rende muliakanlah gelarna, bujur perbahanana, pedas merawa, puji Tuhan tak ibas lias Athena. O tending ku puji di bata, aludem keriahan pujilah, karina si erkesah, ia si madasa, puji Tuhan si mada krinati nepa.